Duh, telepon kakak ya. Halo, Apa Jom? Kak bisa ntar ke rumah. Kau minta tolong ya. Oh iya beda apa Jom? Tuh dia dah omong lah Jom. Tak saya kak mau ngomongin HP. Enggak kan juga ya. Oh iya lah. Dan tos ya? Oh kiwan kak. Edan tuh sekanjeng. Assalamualaikum. Oh iya lah. Waalaikumsalam. Duh, beda pegairan ada ya. Macam penting kau. Assalamualaikum. Boleh Pak Jom? Waalaikumsalam. Kantor kak. Lagi. Siapa Jom? Maro benci penting. Bulan ini masalah kak. Masalah apa Jom? Kampian kan lawan nih. Cuma mau bulan ini bakal. Kangki. Iya Jom. Ada apa? Dia kasar bulan yang ada bakal budaya sambil orang kak. Apa ongkuan Jom? Bulan yang ada diri. Moncen ongkuan ngomong dekat kiri Jom. Mak tuh kudu siang. Tengah malam mendare. Kenapa kak? Abar apa Jom? Kek kakek. Tako kakek. Lidan to kak. Budak sang kenyari hidup. Pusen budak nang penjara kon. Jom. Sering nyaman ke tau dusen. Noron ka anak boto Jom. Kulaku. Kakek todus bukan noro todus. Sampai tangan deh Jom. Rutit kenapa kak? Coba budak kerokun minta pendapat kamu biang. Kira kakek tak gelem Jom. Tineng kok semedeng lagi Jom. Kau keboleh nak kanan sekemah. Iya kak. Ya lo rek mungkin maksa. Ayo. Ayo. Laki ang kuwan dan dilaki. Oh iya lah munda ya. Pada nih ya. Assalamualaikum. Nyaman nggak di pacarannya? Ini kakak combon. Oh iyalah. Dia tak ada nak lagi ya. Gimana? Kakeknya memang puai. Siapa kakek? Kok kan bakal lebih kakek saya gibah? Cuma omong tadi laki kak. Tahu saya punya betah. Pula aku mana berenang ledeng deh kak. Korea omong apa beden nggak kak? Oh saya pocong jadi mana? Aduh jaga. Bum kakek. Mari lele, maju muda. Ongku. Ayo. Caro, pancen dadi ate orang ngatur. Benih king sombong, benih king angko. Tapi mungkin abu petodus. Sobung solusi boleh. Are senomor citong. Cengkadin tetanggi. Waalaikumsalam. Kanjo. Rutit kenapa kak? Tetap kan maunya. Kenapa kak? Coba boleh kon. Ya ini kakak kamu mana kak? Apa galak? Saya punya betah.